شش دبی پنج خامش لو بولتنا کردیه وارباش لحسك شربانية بغان نود جسدي جبارجهين داعش دور بيش دكا وبرسافا إيريشينوان لباشوري كوباني دكا روزنامه ذا جاردين دبيجه داعش غازا جعري لديجي كردان بكارانية وهف بيمان نافنتوي 26 جاران بارجهين داعش لروج آفا تو باران كرنا لقامشلو کامپانیا گرتنا جوانا جنو و تیوژاندن و هزنا سیشه سرکرده کی پدک سوریا بنچاف دکن. لحسك نوچه جهانی اوریت نیوز دا دیار کرن کو پشتی کو یکینه پاراسنا گل یپگا گنده الفلاح کنترل کرن ایریشی نافچه یا ولایت الحمر در دوراوی کنترل کرن. جدار کلاشگری جیا پگدا دیار کرن که وان نافچه ولایت الحمر به تواهیش چتاین داعش رزگار کرن. همان جداری دازانین که آنها او دورن جچتاین داعش تدا بجیه بنا نود صدی او دور دور پیش کریه. و لگوری وی جداری که پیش کتنا یا پگا کیما او جی به صدما که هزن رژیم به هر شریدا تنش کناندن. و دور نوج دستین وان دردکهون و لگوری هین چاودیران که در روز جشن رمضان دا هزن رژیم نافچین که دبن دست داعش دایا به توپان آرمانش کرن و حتی زانین که کیمانی 10 چته جدور هاتنا کشتن. پشتی هیوکه جیریشن داعش و بسر باجار حسکه و هزین یکینین پاراستنا گل یپگی و یپجی برنگکی فرمی بجداری شر لدجی داعش بون با آلیکاریا فروکین هف پیمانا ناونتوی و دکاری بون ده دماد روژانده ریا حسکه دگهین شداد کنترول بکن گو او ریا پشگریه بوجه داعش را. هروها دزدانین سرناونده الکتریکه و زندان آزاروکان گو هر دو نافچه وک بارگهین سرکه بون جده عشیره پشتی درباز بونا حسکه پیرشش خالندن هاتنه کنترول کرن. ده همان دمه ده شروع پفچونین تند لهاور دورا چمی خابوره ده ناف برا هزینیه پگه و داعشه و ده قومن و لگوری هنجی دران جه حسکه ده انجام و اپراسیونه ده بیتری 29 چته جه داعشه هاتنه کشتن و ده ترمبیلن دوشکا کتنه دسته یپگه ده هروها ده شروانین یپگه جی جیانا خوش دستان دماغو داعشه به ترمبیلک ماین کری خالک یپگه نیزی ناونده الکتریک ارمانچ کرن. هجایه ببیر خستنی گو هزینی پگه بجداری شر نبونده دست پیکه ده تفی هولدان رژیم دریاهن ایلن عرب ده بو بجدار کرنا یه پگه دشر ده لینها یه پگه به هفریز کرنا فروکین هف پیمانا ناونتوی بجداری انیا شربون پشتی وکشاندن وشکناندن رژیم و میلیشی نوی دوی شریده و تا دما آمده کرنا و راپوره هین شر بردوامه. دوهر خصنا داعش ایریشی باشوری کوبانی کرد و به چکن گران آرمانج کردن لهزن برکان الفرات به تندی بر سواواندان و حتی دیار کردن که هشمارک چتاین داعش هاتن کشتن و چتاین داعش جالی خوا گندوار باشوری کوبانی به توپین هاون توپاران کردن بیکو زیان جانی چه ببن جالی خوا یکینین پاراسنا گل دا خویانه کدا دازانین که چتاین داعش ایریشی گندن قلحید سینا عرجانا نور علی و سبیتل بریا به توپن هاونه کرن لهزن یپگا برسوا داعش دان ده داخوینه دهات کو چتاین داعش ایریشی گنده فاتفی یل رجلاتی باجار کوبانی کرن و ده انجام دا بفشونین تندنا برای یپگا و داعش دا درکتن هوله ده داویه داخوینه دهات کو پنج چتا هاتن کشتن و ترم دو چتایان کت بندست شروانین یپگا دا و هین وسایتن لشگریجی کتن بندستین همان شروانان دا. لکوبانی دیاردای کوشبربون روز به روز زیاده ده با پیلا مزنجی جنفشا جوانانه. صدام سرکه جوه دیاردای اوک و ناکوکیان سیاسی و تنبونه در فتن کار لروج آوای کردستانی. اویه که باندورا خوال سر پیش روز کوبانی هبه دواری آبوری و جواکی ده به تایبتی پشتی کنکوژی داوی یک و تیده 220 کس هاتن کشته. دیاردیا کوشبربونه جه کوبانه اف بود سالن روز به روز زیده دبه وک همو باجارن کرد و سوری بگشتی. اف یک خویا دکه لکولان لی صدما سرکه جوه دیاردیا را تنبونا در فتن کار و اندابونا پیدی وی جیانه لباجار.
تأمانات هين كوباني تنيا فرصة عمل تنيا شخور طارا خورت بكار نابه بآب نابه بكهرباء نابه يعني واجي مقاومات خورت فاتجات نابه كإنترنت بناره كتلفزيون بناره كأخبار بناره يعني كاره فرصة عمل و كارانا جيش كير كوباني حيانات تننا خورت بجوه طريقة لم كهجر بدر كبدر ويا پێلا کۆشبەربوونێ di nav refê ciwananda yê herî zêde ye divê civakê da û tanûha têhêjmartinî fermî divê mijarê da tune ye lê tê texmînkirin ku pêla wan digihe ji sedî heştê û ev yek wê bandora xwe li ser civakê bike di pêşerojê da. مثلا مولون يعني حر مولاقي مثلا شور بينش خورتا خوانا خوش مثلا خوشي خاور هشتنا تسقيز مولا هشتنا ودركتنا چنا دروايا يعني واش اشياء كبر مزنه ظاهرا ك گرانه يعني وقت سونك كود سونك اشتوبه يعني انا مش تمام عملي بفكره وقت كان سبب يعني زواج ما نگرگه حياه ما نگرگه خوردی چین با خوردی گدرنج و نگرن يعني سدي هفته سدي حجتي تنه نخورد گیچنه وەک میناکê 20 parêzerên tenê di hindirê Kobanê da mane ji hêjmara 115 parêzeran. Ev tê wateya ku kesên akadîmî û pispor nerazîbûna xwe li ser rewşa siyasî û aborî didin. نتیجه با خرابونی باجار میکوبند چی بی تقریبا 150 باجار خرابی یعنی عالم نکنه باره مال خال عردن یعنی خرابه بیه ام نقطه دیان مسئله بهابونی مازوت و بنزینی بهابونی غرید نقطه دين شغلتنا البركو ملاتواري حل مريض سيخوات سيهافكي با حل سياسي بري قشكي ايد الديان عوامل مشجع حبن جي اداره دا باندورا في ديار ديال سر ابوريا قال هيا كو هر كسك جي 10,000 دولار دده تاكو بگها اوروبا دريچكن نيروارا و او يك بو سدم كوتانها بدهان جوانان جيانا خواج دست بدن ولاتن كو جوان لي دبن ميوان وك هرما كردستان تركيا و پارزمينا اوروبا كو اف يك بو خون جكزن خزان را نارامبونا روشا اولاهي و سياسي دهندري سوري داهيش كو روش بروش پيلي پنابران زيده ببن لي روجا وگرا واشينا يان جبو ولاتي خوتا نوها ندياره جبر كو روشا سوري بگشتي بويا لستوك دست ولاتن مزنده ولات بكر اورينت نيوز كوباني روزنامه The Guardian بریتانی را گیهاند که چکداران داعش به مبست استاندنا چند نافچه‌یان جهیزن کردی به داویه ماه رمضان آن حزیران دا غازا جاری لباجوری راجلات سوریه به هرم حسک لدیجی کردان بکارانینه بردف که یکینین پاراستنا گلیه پگری دور خلیل ایرو د داخویانیه که دا او یک پشتراس کرو را گیهاند که داعش غازا جاری بکارانیه لی حتی نها جورایا و جاری نهاتیه دیار کرن ریدور خلیل وها گوت کو چکدارن داعش با الیکاریا تیمک ناو دولتیه پسپور او کارکریه نونر سوری بو مافه مروان و روزنامه‌وان بریتانی جی در راپورا خدا درباری شر لسوریه د او یکه دا پشتراس کرنو کو چکدارن داعش د 28 حزیران دا غازا جاری دیجی کردان بکار آنینه هفپیمان ناونتوی د داخویانه که در گیهاند که بالافرین وان لعراق و سوریه د ناوا 24 دمجمیرین بوری دا 26 اپراسیون لدیجی داعش پیکانینه لگوری و داخویانیه لسوریه بالافران لحسکه 9 جاران لداعش دانه و 3 جاران لرقه هر وها 2 اپراسیون جی لحرما گریس پی پیکانینه هفپیمانی ناودولتی وها گوت لعراق بالافران لباجارن بیجی پرزگاه صلاح الدین 3 جاران لداعش دانه و 3 جارجی لنزکی باجار موصل دان هر وها لباجارو که تلعفره یه رجاوه موصل جی بالافران جارک لداعش دان لرمادی 3 جاران و لنزکی باجار حدیثه یه انبار جی اپراسیونک پیانی هفپیمان ناونتوی به سروکتی امریکا و به بشداری چند ولات عربی روزانه لعراق و لسوریه لداعش ددن و زیان مزن دگهینن وان ریخستنه لهرما کردستان لباجار هولیر گناه که در حق کی سیویل کی روجاوی کردستان در پیکات سیویل به نام حسن عارف الدمر کو اوج روجاوی کردستان کوچبری باشوری کردستان ببو 2 دانه سبه در نخوشخانه سردم یا گریدای هولیر به صدما پشت گوه کرنه جالیه بجیشک نخوشخانه و جیان خوشدست دا هات زانین که حسن عارف به نخوشی بهچکانه بو پشتی که در باسی نخوشخانه بو بجیشکن اکسیژین جیرا دانین و تچافدری لسروی نکرن
عارف تنێ بە پێویستیە دەرزیەکێ بوو و ئەو ji mirinê rêzgar bibe piştî ku Arif jiyana xweşdest da rêveberên nexweşxaneyê pereyên bijîşkan û razana qurbanî li nexweşxaneyê $7,000 ji malbata wî xwestin. Ji bo rawastanin li ser vê babetê û ser vê mijara hana ku çîbûyî li Herêma Kurdistanê em niha berê xwe bidin Hewlêrê û li gel me ye birayê Akif li gel me ye Bangîn Demir. Kek Bangîn te bixêretî vê bultenê di serî de dixwazim te nas bikim çawaniya nexweşiya birayê we û çawaniya ku ew jiyana xweşdest daye. Serçeva Birêz Abdû navê min Bangîn e ez kurê xale kesê ku jiyana xweşdest dayî. Belê. Belê ji bo seravkirinê. Belê min dixwast te nas bikire kek Bangîn gelo çawa nexweşiya xwe çîbû çawa binguh kirin ji aliyê wê nexweşiya a nexweşxaneyê de a ser demê pêk hat we cî çawa tewaniya wê nexweşxaneyê kir. Belê. Birêz Hesan ew ti nexweşiya wî zehmet û giran tune bû. Tenê nefesa wî teng bû solev. Tihav qesabat pê re hebûn. Em çûn cem eyadatên derve cem bijîşkekî. Got ez pê nikanim got hûne bibin nexweşxane. Em çûn nexweşxaneya rêzgarî zaten nexweşxaneya rêzgarî ev jiya hikûmetê ye. Li vê derê yanî ti qîmetê nade jiyana mirovan. Ti ihtimam tune ye. Kes li kesî nanêre. Pişt ve em çûn nexweşxaneyeke taybet ev jiya Tirkiye ehlî bû. Nexweşxaneyeke taybet vî nav dengiye li vê bijîk cem ev tunene. Doktorê me tunene. Çawa nexweşxane çawa doktor tê tunene. Em çûn nexweşxane serdem. Nexweşxaneya serdem ew yekser kirine înaya mişededê. Înaya mişededê derî ti tiştek jî nekin tenê oksîjin dane ser. û bijîşk datin digo tu xeterî ser jiyana wî tune ye. Heger me bizan ve xeterî ser heye em berê xwe bidin Tirkiye berê xwe bidin dewleteke Ewropayê ew jiyana mirovekî ye. Ew însan e yanî çawa bi vî rengî ve qolayî dest me here. Me negotin tiştekî zehmet tune ti xeterî tune. Heyanî sê roja tê dama Riyasetiye hatin cema guyan hûne kare müsteşe bidin ya me derman ser xwe bikin. Yani jiyanî însanekî bi para bi dolara vegirêdan. Saetek nema Hesan jiyana xweşdest da. Çawa însanek bi vî rengî here. Belê kek Bangîn li vê barê we ti gilî li ba kesî kirin we li ba kesî gilî kir gelo ji bo xatirî nexweşiyeke sivik mirovek ciyana xweşdest bide tiştekî ne normal e? Birêz Abdû em gilê xwe cem tê bikin. Em jî penaberan li vê derê pişta me tune. Ma hikûmeta herêmê nizane ew doktor e ya ew kî ew hatê vê derê. Heya şahade divêkê jiyanê mirovekî dige bin destê wî. Yani ka Wîzareta Siha were ser testî bisekine. Ez yek dehayê vî testî bûm. Ez hatim derman şer dana min ez binîge xweş kobanê derketim ez nav kûte bi erdê me. Yani yekî vî temenî têke ye. Hemî bijîşkên Kurdistanê hemî bijîşkên iqlîm bi vî rengî ne. Yani ew ji Mûmerê derodîsan nabin. Şahidê hûn Semrî derodîsan nabin. Belê temaşevan hêja Bangîn Demir jî ew jî yek ji qurbaniyên vê yekê ye ku hîro wî jî nigên xwe zirar dîtine û nikarîbû nexweşeyên Herêma Kurdistanê ku wî derman bikin û duh jî lawê xalê wî jiyana xweşdest e ji ber binguhkirinê û nexwemxweriya ku bî hatî. Kek Bangîn li vê barê dixwazim te pirs kim ew pereyê hane ku li we dikin dora $7,000 e. Kêşeya wê wê çawa bê ye? Belê $7,000 me malbata wî hemiya vê derê nev hevdan me top kir da tiştekî wana jî nema gîte xwahîstin berê xwayîbarî dane kobanê bi cinazê birê xwe re çûn destî xwarî. Bi zehmetî. Yani birayê xwe destê xwe hate kurtin vê derê. Destê birayê me bi destê Kurda. Yani heger gavne bijîşkin bira min dest vê kilîtkin wana berî wana bibne dereke dînê. Yani ka reqabê ka min nezematî hiqûqê însan. Em kuda herin qaim lacen em ji kobanê ber Daeş riviyan em hat bikerne vê derê. Bin kîrê qesaba. Belê ji Hewlêrê Bangîn Demir gelek spas ez serzaxiyê ji te û malbata re te dixwazim. Di çalakiya girtina kesayetên siyasî li Rojavayê Kurdistanê çalakvanan ragihandin ku du hêzin esayîşê serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdistana Sûriyê Hesan Remzî binçav kirin. Herwiha jêderên Pedeke Sûriye ji Oriyet News re tekez kirin ku piştî grûpekî ji esayîşên bi ser mala Hesan Remzî ve girtin ji taxa Qudurberg ve hêzin xwe li wir mikur hatin ku Remzî girtine û taniha sedema girtina wî nediyar e.
دیسا لقامشلو دهدان ایوار هیزن خواپاراستن یم بسری و بریا خواستری دا دست به کامپانیا گرتنا جوانن بو لشگریا نچار کرن. لگوری نوچگی هانه جو قامشلو ایوار جشن رمضانه لچند تاخین باجار قامشلو جوان هاتن گرتن. لگوری ولاتیان تاخا غربی هجمارک جوانن بو لشگریا نچار هاتن گرتن ارکن خواپاراستنه و کوری و بریا خواستری بناف دکه. ده همان دمه دا جدرکی تکس کرد که گرتن لکولان منیر حبیب لناوا باجر و لتاخا قنات سویل دار کرد. هر وها لسر ریبندن گند نعمتیه یه لروجلاتی قامش لوجی چه بونه. لپرانیا وان گرتیان لسر دست هیزن پاراستنا جواکی هاتن پیک آنین. تیزانین که هفته بریا جشن رمضانه کامپانیا که گرتنا جوانن جگلک باجارن مینا دیرک گرکه لگه و سر ایکانیه چی بونه. دوهل باجار حسکه لشگره که هیزن پیشمرگه این روز آوا و با ویوی جالیه این کسی نناس و هاتن بنچاف کرن. جیدره که جمال باتوان دانا دیار کرن که در دور دمجمیر ده ایواره ترنبیل که کوته دا سید شکدار هبون پیشمرگه ابراهیم و با ویوی اسعد یاسین بنچاف کرن و برن جیه که نناس. همان جیداری دازانین که ابراهیم تبلیه هیزن یپگه و اسایشین شر داعش لطاخا عزیزی و غزل لحسکه بون و پشتره بمبسته که خواه چونه باجار عاموده پشتی که شر ده بریندار کتیه و دازانین که ابراهیم برینها دناف پیشمرگین روژ آواده لحریم کردستان شر داعش دکر و لانیا موسل بریندار بو و پشتره وگریه باجار حسکه ویجی داری دوماند که بریانها ابراهیم جالیه هیزن اسایش و دو جاران هاتبو گرتن جاره که لباجار عاموده و جاره دویم جی لباجار حسکی بو ابراهیم و باویوی هین وندانه و تو کس لسر روشوان نزانن و تیزانین که نافچه که ابراهیم و باویوی هاتنه بنچاف کرن دبن دست هیزن اسایش و یا پگیدنه. جبور رواستان سر به مجاری امنها بر خوابدن حسکه و الگلمه خانم جیهان سلیمان دیا پیشمرگه که هاتیه گرتن. خانم جیهان تو بخیراتی و بلتنه دست پیکه داد خواستم تناس بکم لاویتا و کلفتا هاتنه گرتنه گل و اونکه تهمت باردکن. الو بله خانم جیهان تا پرسا من بهیست. از جماعتك بو از بانكي بو هاتن برن وده ما مالي كرن وسيروا جاملة جريان من نديوك ما دوز رودا يردو أنا قلت جريز ناكم على أساس واحد دان وأمي درخي منها بخدية سوزا خبن هالدرخستن الكارم سري جا خشب الصمغة بعد ما خستن الكارم سري بالدنيا علامي رونين مو بيشتغلن أنا جلوتي لازم كارم بيشتغلن بله خانم جیهان یعنی گور آلادین را گهاندنه که وجی جاره که بره و بحث ویکر و آلین ریوبریا خاصری تهمت بار کرن گلو و تفرس جوان کر بر سوان چه بود؟ كتك مناس نكر مجهول بو مناس نكر ام جريان نجريان مناس نكر كتك ناس نكر دو هنا كباري ناس كرين وعد الدان قوم يعني سبي وعندر فينن على اساس موعود نيلو درخستن هك درخستن درنخستن خديه توزع قبن ويدرسين خديه توزع قبن بداية الجميع علامي هي أجيب قابل بعرب بكم مجهولو تيل أنا ما كارم تشكي بك بله بهیوی ما کو گرتین و دنیزک دم دا سروست برن بردن و وگرن مالین خواهج قامشلی خانم جیهان سلیمان دیا پیشمرگه کوهاتی گرتن گلکس باس. بولتن ما برداو مناوره که بچو کلو وگرن. دریا حمی آلا وینرا گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده. اگر تبو خواهد ناس بکشل دورا تا چه دوه؟ گلالیانی اورینت نیوز
باجاري كركيلكي ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بوريت نيوز سويسرا شيروان ملا ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي الباجاري كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز دا يكو بيستيا نوت كيكو ديتيا لحسك شربان يفهجا نود جسدي جبارجه هند داعش دور بيش دكه وبرسبا يديشنوان لباشوري كوباني دكه روزنامه ذا جاردن دبيجا داعش غازا جعره لديجي كردان بكار آنية وهف پیمان ناونتبی 26 جاران بارگه هند داعش لروج آباد تو باران کرنه لقامشلو کامپانیا گرتنا جوانان جنوب و تیوژاندن و هیزن آسایش سرکرده یکی پدک سوریا بنچار دکن دوباره سلاف دبن ناونیشان انجام کشتین رمضان 5 سالان دا توره سوریه مافیا مروان و دراپوره که خدا کشتنا 18205 ولاتین سوری لسر دشت هیزن دشگری دناوان دا زاروک و جن و چکدار جهنه دراپوره بیده شروع این بیتر توریا سوریه مافین مروان در راپوره که ده بناونیشانا انجام رمضانه ده هیاما 5 سالان ده گوت گو 16879 کسین سوری گو به دست هیزن رژیم اسد ده دمهن رمضانی ده جسالا 2011 تا 2015 ده هاتن کشتن دناوان ده 1084 زاروکن و 1854 جنجی هبون راپور دا دیار کرن گو هجمارا کشتیان لسوریه به تواهی ده 5 مهن رمضان بوری ده گیهاشتی 18205 ولاتی اوها راپور دا دیار کرن گو ده سالا 2011 تنه هیزن رژیم کشتن و کمکوژی پیکتانین لده سالا 2012 ده انیا النصرة یا اسلامی و کتیبین لشگری ین دجبریا سوری و چتین دولتا اسلامی داعش هاتنا آوا کرن و تولی کشتنا ولاتین سوری بون توره دراپورا خود دازانین گو هجمارا کشتین رژیم و میلیشیین شیعی و چتین داعش و کسین جدروی سوریه ده انجام کشتیان ده نهاتیه دیار کرن راپور وها دوماند و گوت رژیم اسد 16879 کسین سیویل دناوان ده 507 کس ده زندان رژیم اسد ده بن اشکنجیه ده جیانا خوش دست دانه و 775 کس لسر دست چتین داعش هاتنه کشتن دناوان ده 31 زاروکن و 78 جنجی هنه انیا النصرة جی 21 کس کشتن دناوان ده جنک جی هیه هزین گریدای دجبریا سوری 305 کس کشتن دناوان ده 56 زاروکن و 94 جنجی هنه ده همان بابت ده در راپوراتوره ده بحثا یکینین پاراستنا گل یپگی هاتیه کرن و گوان جی 32 کس کشتنه ده ناوان ده 5 زاروکن و 2 جنجی هنه در راپور ده هات دیار کرن گو 8 کس جعالی فروکین هف پیمانا ناونتوی جی هاتنه کشتنه ده داویا راپور ده توریا سوری یا مافین مروان جه انجومنا اولکاری یا بسر نتوین یک بوی و خواست گو هر کسین گو دستوی دخوینا ولاتین سوری ده هبه دوی وره جزا کرن ریخستنا داعش ده پروردکرنا زاروکان ده لسر شیوین کشتنه بردوامه و ویجاره ریخستنا دولت اسلامی داعش ویدیو کوشان کوتی دا زاروکه کی 12 سالی سربازه کی ارتش رژیمه بناو رفعت علی لباجره تدمر سرجه دکه ده ویدیو دا سرباز رژیمه زاروک وی سرجه دکه ده بیجه دولت اسلامی و بری خوابده باجارین قدس و رومایه هجای گوتنه که اویه کمین جاره داعش زاروکان به سرجه کرنا دیلگرتیان دا بکارتینه ده همان مجاره دا امیر داعش ابو بکر البغدادی فرمانک در خسته دا که واشاندنا و اینین سرجه کرنه و کشتنه دیلگرتیان داعش قدغد که
دربارەی رەوشە مەیدانی لە سووری لە شامێ لە باژارێ زەبەدانی شەڕێ کۆڵانن دناوبەرە هێزن دژبەریە و میلیشیانی رێژیمێدا ji beriya 15 rojan da berdewame û toreya Heleb News ragihand ku firokên rejîmê 13 komkujî di heyva rojiyê da li Heleb û gundewarê pêkanîne. Di rapora bê de agahiyên bîkir. Li gundewarê Şamê li bajarê Zebedanî şer di navbera artêşa azad û milîşeyên rejîmê de ji beriya 15 rojan ve berdewam e. Herûsa îro hîncalekvanan ragîhandin ku hêzên artêşa azad operasyonên taybet li dijî xalên leşker û milîşeyên rejîmê li navendên Seraya Zehra û cemiyat pêk anîn. Di encamê de hejmarek leşkerên rejîmê hatin kuştin. Ji aliyê xwe ve firokeyên rejîmê taxên bajarê Zebedanî bi 25 bermîlên teqîner û 12 mûşekên germahî topbaran kirin û ciyan tenê maddî bûn. Li aliyekî din li gundewarê Ladiqiyê hîn jê derê meydanî ragîhandin ku li navçeya Çiyayê Tirkman artêşa azad êrişeke rejîmê li ser gundên Bêtewan û Melek persiv da. Di encamê de gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Herûsa û di dema van pevçûnan de firokeyên rejîmê gund û bajarên Çiyayê Ekrad û Tirkman bi mayînên deryayî topbaran kirin. Bê ku ziyanên wê werin naskirin. Hevdem hîncalekvanan ragîhandin ku rejîmê hejmarek mezin ji leşker û milîşeyan ve guhestên Kampa Besît û gundê Mişrfê yên li nêzî Çiyayê Tirkman. Li gundewarê Helebê îro di danê sibê de firokeyên rejîmê gundê Eyşê topbaran kirin. Çalekvanên gundê Eyşê ragîhandin ku îro di danê sibê de firokeyên rejîmê taxên gund bi hejmarek bermîlên teqîner armanc kirin. Di encamê de 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û 10 kesên din ku di nav wan de jin û zarok birîndar bûn. Hevdem topbarana firokeyên rejîmê giha bajarokê Daret Izza û li wir jî 6 kesên sivîl bûn qurbanî. Ji aliyê xwe ve toreya Heleb News di raporekê de diyar kir ku di heyva rojiyê de firokeyên rejîmê bêtirî 13 komkojî li dijî sivîlan li Heleb û gundewarê wê pêk anîn ku di encama van komkojiyan de derdora 300 kes ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li gorî ku di vê raporê de hata ragîhandin ku firokeyên rejîmê bi 300 û 25 bermîlên teqîner û 209 mûşekên germahî di heyva rojiyê de tax û bajarên Helebê armanc kirin. û piraniya wan bi ser bajarên Elbab û Daret Izza ve ketin. Wezareta Berevaniya Brîtanî ragihand ku du firokeyên Brîtanî hejmarek êrişên asîmanî li dijî bargehên Daişê li Sûriyê pêk anîn. Hîn berpirsyarên wezaretê dane zanîn ku di 2 roja înê di du firokeyên Brîtanî tevlî hêzin hevgirtina navnetewî bûn û êrişên asîmanî bi ser bargehên Daişê ve li Sûriyê birin. Hêjayê bibîrxistinê ye ku ji destpêka operasyona hêzin hevpeymana navnetewî ve Brîtanya razî nebû ku tevlî wan bibe. Serokê desteya hevbeşî erkanên ya Amerîkî Jeneral Raymond Ordino ku di daxuyaniyekê de gotiye ku texmîna wî heye ku têkbirîna rêxistina Daişê bi dêrêjahiya 20 salan heye da ku tune bibe. Raymond û di hevpeyvîneke rojnemavanî de dazanîn ku têkbirîna rêxistina Daişê demeke dirêj dixwaze û anî ziman ku li gel operasyonên leşkerî dive ku pîvanên aborî û diplomasî jî li dijî Daişê çê bibin da ku ew rêxistin bi tundî were têkbirîn. Li Mosulê li eniya Rojavayê Dijlayê hêzin pêşmergeyên zêrevanî li ser zemîn û firokeyên hevpeymanê jî ji asîman ve du bargehên cuda yên Daişê topbaran kirin. Derbarê mijarê da rêveberê ragîhandina hêzin zêrevanî Egîd Dilşad Mewlûd ragîhand ku demijmêr 12 Nîvro du bargehên cuda yên rêxistina terorîstiya Daişê yên li gundên Aşiq û Teştê topbaran kirin. Mewlûd got ku di encama bombebaranê da ziyanên giran li çekdarên Daişê dane û diyar kir ku li gundê Teştê 4 çeteyên Daişê hatin kuştin. Lê li gundê Aşiq naye zanîn ku kuştiyên wan hene an na. Duh roja cejna Remezanê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî seredana pêşmerge li eniyên şer kir.
رایدارن انیا مغموری علی حسین دا دیارکرن کو سروک هریما کردستان مسعود برزانی سردان انین شر لمغمرو الکویر کر و دازانین کو انجام سردان برزانی اوا کو پیروزباهی پیشمرگیان بروژا جشن رمضان بکه وی رایداری دوماند کو برزانی سپاسیا پیشمرگیان کو دشهر ریخسن داعش دکن کرد. دول نافچه دنافبرا گوندین توبیجان دا او دمیرکان یعنی گریدای باجار آگری شر دنافبرا هیزن اولکاری ترکیه و گریلاین پکه که دا درکت هوله. لگوری هین آلاوین راگی هاندنه ترکیه که دشهر در دورا دمجمیره که دومان و دا دیار کرن که الکتریک لسر باجر هاتا قد کرن و چنه و هاتن دنافبرا باجاروکن گورو بولاگ یه گریدای سینور ایرانه و حتی سکناندن و همان آلاوان دا زانین که پشتی شهر هاتا راوستاندن پکه جوی نافچه خواهوکشیان و بره خودانه چیاین آگری و لورجی بجیه بونه. آلاوین راگی هاندن دوماندن و گوتن که ده شر دا تزیان جانی جهر دو آلیان و نهاتن دیار کرن. به داویبونا مها رمضان خلکین دیرکی خو آماده کرن که جبو جشن رمضان و خواستن که روشا جشن و سال جدا به سالین بوریوا و کیف بکوه ده دل زاروکان دا آگاهیم بهتر در راپورا فنر احمد جدیر که هم کن. روژن داوی مها رمضان الباجار دیرکی گلک پالکیشه هر سال لیدوان سالین داوی ده هاتبو گوهرتن جبو روشا ولاتیا نباش. وی سالی و گراندنا گشبونا باجار دوان روژانده نیشان بو. خودی مهادمش بر وی عیدار رمضانی. شخورا چشتی لازمی و حاضری خوب کن جلو ما جلو فیکی چشتی ولی بکن. ته سوکی اسعار سوکی روشا سوکی چادوی؟ خودی روشا سوکی گله خوشه. يعني عالم هامد بقى عالم نما اللي عالم زحفة. خلکی دیری که وی سالی خو حاضر کرن جی پیشوازی جشن رمضان را با آوائکی خویایی. بالك خوشك هي السوق ده وكري فروتن خوشها واسعار نوعا ما مناسبه يعني دبرنا قرانا ودبرنا بحايا خدم دلك خوش يعني روشن داوی ما رمضان ده تفکر بازار دیری که خویایی بو و ملت دیری که قصد بازارت کرد جبو حاضری خوب کنج جشن رمضان را ببونه الصباح جشن رمضان الباجار دیری که بهترین خلق بر خوددن مزگفتان جبو میجا جشنه و جوی دی بر خوددن گورستانه مالبات و حوال و هوگر جشن هفدو و یا مرین خوابی روز دکن في روجدا ام مري خو ميرا خاتينين وشهيد خو ميرا خاتينين ام تنسى غوريوا ام فتح دخولن واصل التالي او عيدا رنگي بري نما رنگي بري تكرن جبو اف نكوكي تشيبو جبو اف نخوشات تشيبو كشترات تشيبو بنابريات تشيبو ام رحمتي الجميع هي شهدايك راتكين وام يك يك كرتا استقراري بكيت دام خرداده وحقيوات بكيني وزارو تشبال بدي تشكرت بدل وشكرت وزعين سر زيارتي همشي كوك عادتي ما كردانه يعني ككردين مصرما ويا هري گرنگ دروجا ججنه ده اوه گراندن ازاروکان لکولان باجار بجلین خوین نو جبو پیروزباهی ججنه و شکران الصغيرة بماتمة نجمع فكرياتمة بقرم يروح عيدا رابونا سبيزون رابونا مجد كوين فقرم عيدا قرم عيدا قبيروس كريم رواج قباطات اف چند سال بورنگ ججنانج دیری که اوندا بو لی ای سال روشا ججنه سالن بوری جدا بو بهویا کود سالن بین ده ججنین ما وگرن خوش و هستری دایکان زواب بن فنر احمد اورینت نیوز دیرک ده شهر دیجی خستنا داعش ولاتین باجدار حسکی آلیکاری الهزنیه پگاو یا پجا دکن و جنین کرد و با آوای کی تایبت دایکن شهیدان خواستن که باشداری وی شهری ببن لی برنگه کی جدا در راپورا بیدا شروع وین بهتر. پشتی ایریشن چتین داعش لسر باجار حسکی ده و پفچونین گودناو براوان و هیزن رژیم ده قومین شهروانین یکینین پاراستنا گلیه پگجی لهم بر هر ایریشن گل سر تاخین دبن کنترل آوان دواره کرن اما ده کاریا خو گرتن جه آلیه کیدن و هر کس جه باجار حسکی
د کارو خەباتە خۆ دە بۆ ڕزگارکردنا باژارê xwe amade ye û jinên Kurd jî û bê taybetî dayîkên şehîdan xwestin beşdarê vî şerê bibin lê biringekî din. Dayîkên şehîdan xwestin di vî şerî de bi hazirkirina xwarinê bo şervanên YPG û YPJ yên goşerê terorê dikin beşdar bibin û xwestin piştgiriyekê bidin şervanan. والله ام هاتنه ام نطوعينه ام شقي مرزا خو هاتنه شبو خاطري فان حوالي مني د چمبري شردنه ام يرو هاتنه شوان خوارنه چه دکن وقتی گیرو ام جن چبه سرم امي بكن وقتی ام جن گم خوارنه چه نکن فان حوالي خوني د موزيكا د وخارنا بقوت شوان نر تم على بعض بن يعني تقوت نايوان وقتی خوارنا قوت به شوان و معلومات عن خرد به مرسبا دايك شمر خوارنه چه دکن دايكي ما يعني حاضر شمر يعني شعبان تشكيناش كي ام يعني مهاتن تشمه بي ام تخسير ناكن هەروەها دایکên şehîdan dane diyarkirin gowan xwestin piştgiriyê bidin şervanên YPG yên got di aniyên pêş de yên parastinê de şer dikin bikin û danezanîn got ew wê di vî karî de berdewam bin ta got bajarê wan were azadkirin. Di heman demê de dayîkên şehîdan dane diyarkirin got ew gelekî kêfxweşin bi vî karî û wê berdewam bin ta got ew bigihêjin azadiya xwe û axa welatê xwe ji terorê paqij bikin û bi birayê xwereyên Ereb û Suryanî jiyaneke demokratîk bi hev re bijîn. شعوري ما شي قاوا قويرو روم هاتنا ناني يبك يبك جيتكن دلي خمر حدكن جبرجو زاروكي منا دشبالي شردنا يرو اف يعني اف ارهابيه جو هاتنا سرسري ما هاتنا سوري هاتنا شر ما دكن يرو زاروكي ما دشبالا دنا شردكن جبو ازاديا في ملتي جبو ازاديا ملتي كرد وعرب وسوريا تبدك جبو ملتي سوري تبعي يرو شردكن ودخازن جو برنجك الديمقراطي بآزادي بحرية أمجيان بكن وك حمو ملتا يعني حمو ملتا دنياي خدي دولتن خدي مافن خدي هر تشتنجبوش يعني ملتي ما أم بندستن ملتك بندستن ملتك هف قاسيتي بهرش قاندر هف قاسيتي تنكن حتى ليسكو بيلاني دولتي دنياي جيشي للسرسري في ملتي جو إيرو أف إرهابيانا تدريب كرنا فرورده كرنا بشيان سرسري ملتي رجلاتا نافين پێشتی گۆ خواردن حاضر دەبە بەشێک ji şervanên YPG wê xwarinê li şervanên golaniyên şerin belav dikin. Evin jinên Kurd tevî gozarokên wan di şerê terorê de şehîd ketine lê ew nehatine şikestin û di xebatê de berdewam in û ti astengîl pêşiya xwe nabînin û dixwazin got cihê wan di şer de hebe çil meydanên şer û çi biriya alîkariyê û dixwazin mil bi mil bi şervanên YPG û YPJ re di her şerî de amade bin. بریا ده ماه رمضان بداوی هات و جشن بو میوان لباجار درباسیه ولاتی لگور کو هر چهار تهولی و جشن بونه و به طیبت زاروک ین کو به جلو برگین خواه پیشوازیه شهرازانیه جشن کرن آگاهیم بهتر در راپورا رودی چولی پشتی قداندنا سیروژن زحمت رمضانی جشن رمضانی یان جیوکی تیناس کرن به جشن بچوک بری و رسمی خونی حری خوش بسر گلدتی خلکین باجار دربیسی ساعت صبح ده بری خودتن گورستاناج بو گمریین خو ببیر بینن پشتره خلک ودگرن مالین خو و دریان جیران و هوالان و دوستان روتکن با ارمانجا پیروز کرنا جشن الهاف والله رجع اول جعيد يوم ساعات شهر سبير هذا بين ومباري خو مازال هذا بتكن عم تين جبوناك مريخه بير جبوناك كمان يعني ابعاد التقاليد المنطقيه ولا شيء بويه بيتو مازال بتقرن هم دار المالي داري خافتكن و ام وقت بتبادل زياره يفدور دكن ام جيرانا ومرفا وبعض التقاليد بريده يعني دوی روژا پیروز ده کلانج زاروکان والا نابه هروها زاروک به هفره دکوین لیستیکه گوکی بری که توری دسته خوده جشکران داگرن به توی نپیدا کرنا جهی لیستیکه زاروکان ره لیدیسا کنجی سر لیوین وان قطنابه شكل خاص كم عزوائي خاص دانس شكل أشخاص كانوا سابقين ديزين لكي شكل كيسي خلاص روجا عيدة بالتبعي أم قس بيزو ساعات شهر ببنج بأمراض بن سرخوة وأم درن سر مزلا بشتي ويب ساعتها كده دارو درت كم فتقرن مال أخوة أم تاشتها خود أخوان شكل خوي عيدة الخود كن أم درن جمها بالي أخوة
سيس بيرات بم شكي غني خود كم أوزا مدرس المزلا كبري كي شكل كيسي خود جبك هزو خاخو بريخو مشكرات جرن ev cejin sê roja berdewam dike welatî divan rojan di serdana malên hev dikin bi tevî hemû êş û azaran welatî dibêjin got ev cejin ji cejnê salê çûnî xweştir e. Bisaya kêfxweşiya van zarokan mirov divê rojê di xemê xweş bîr dikin di heman demê de bi tevî roja herêmê ya Aloz xelkên dirbêsiyê rê û rismên cejnê wekî her sal pîroz dikin. Rodî Çolî Orient News dirbêsiyê د داویە بولتەنە مەدا دووبارەکردنە سەرنووچێ. لە حەسەکەی شەروانیا پەگە نۆت جسەدی ji بارگەهên داعشê دۆرپێش dike û bersava êrişên wan li başûrî Kobanî dide. Rojnameya The Guardian dibêje Daişê gaza Je'erê lê dijî Kurdan bi kar aniye û hevpêmana navnetewî 26 caran bargehên Daişê li Rojava topbaran kirin. Li Qamişlo kampanya girtina ciwanan ji nû ve têvejandin û hêzin asayişê serkirdeyekî pedeke Sûriye binçar dike. Li vir em giştin dawiya bultena xwe ya îro heta bultena siba her şad û bextewar bin.